Shalom Mabatah Ganupan. Minggu 2 tahun baru 2 Januari 20 sada. Ase diar merdalan. Riak mahita jongjong. Ibagas goran ninai bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amin. Sai kawah-kawah do mataku do pak dolok, ujado nani roh pangurupini baku. Pangurupion baku roh humbani Jehovah, sito palangit pakon tano. Seng palopason nijiris nahemu, anjaha seng tartundu si jagaho. Jehovah do manjagaiho, humbani segala parmaraan. Sai jagaon nido tonduimu. Jehovah do manjagaiho, laho luar apalaho masuk. Humbani sonari rosi sadokah ni dokah ni. Haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan ne bata bapa nami na inagori atas simada tahun. Bulan minggu pakon ari-ari. Puji-pujian pakon terima kasih ma isom bakon hanami hubamu. Halani ido pakon holong ni uhurmu do. Nama kasomani hanami das bani tahun na baruon. Raja iham mahanami martupuon. Ase ibu Tuhan nami makargahon ari-ari ni goluh nami. Nabi neremu ben nami. Jana totong maronjolan bani harosu ni uhurmu hanami. Sadokah goluh nami i duniaon. Amen. Hundul makuria. Mendodeng kita haleluya nomor 420 ayat sada tambah tolu tambah opat. Saya puji magorani Tuhan ta na saya sirsir mamundu goluta saya horas mahita ibagas tahun on doning kon hita. Saya
Agepe boy das guluta sonari. Sedohala ni gogo sendiri. Say horas mahita ibagas tahun on. Duhat tamatongtong nama nasay puji doni ko kita ayat pawapatkon. Sonari sedo halani gogo sendiri say horas mahita ibagas tahuno Tuhan tamatong tong say napuji adi adona say horas mahita ibagas tahuno Riak mahita jongjong. Sopat kon hitama dosata hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata. Ibagas toruni uhur rodo hanami hulobemu. Man sopoton dosa apa palanggaron nami hubamu. Idida jana iboto hamdo. Jolma pardosa do hanami. Langadong nai linggot in humbani panonggormu. Tuhan, tolong menghurmu benar berdosa sesama dosa nami. Buedo na patut nalang ihor jahun hanami. Jana buedo pambahayan nami na paroh kondringis ni uhurmu. Itonga-tonga ni keluarga nami. Itonga-tonga ni gereja. Sunai age masyarakat nami. Langadong inaligot humbani panonggormu Tuhan. Tuhan, tolong menghurmu benar berdosa sesama dosa nami. Tangar hitama baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Anggo isopot kon hita dosata. Hatengeran ni uhur anjaha bonar do ia manasap dosata. Apa paborsi hita humbani haganup hagedukon. Ibagas holong ni nebata. Doma isasap haganup dosata. Halani ai. Pataridakon hita ma tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon ma bani nebata ibabo. Hundul ma kuria. Mendoding hita use, haleluya nomor 200 siwa, ay sada tambah opat. Dopsal putaw naburuk in, hamahu puji Tuhan kin, ay parort hamdo tong tong tondui pakon daging kon, ay parort hamdo tong tong tondui hupakon daging kon, doding ko kita. Sasap hama dosakin, dosa kutau nasalpuin. Saya urusi hama in ganup tong-tong holong atemu. Saya urusi hama in ganup Tuhan holong ma atemu. Dodi ko kita ayat papatkon. Sasap hama dosakin, dosa
riap mahita jongjong. Saksi hon hita ma hapor siaw tain, songon nasi hon haganup halak napor saya isap tanoon. Au por saya bani nei bata bapa, pergogo naso tarimbang, namano palangit pakon tanoon. Au por saya bani Yesus Kristus, anak ninai bata nasasadain, Indo Tuhan ta, natinubukon si Maria, sangga nape haliaban, marhite tondi na pasing, namanaron na pargit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, mate anjaha itanom, turun hunagori tauru, mula manggul humbani na mate, bani ari patoluhon, naik usurgo, anja hundul isiamun ne bata bapa, pargogo naso tarimbangin, unjai ma ia mula magira, manguhumi halak nabagolu pakon nadok mate. Ahu por saya pasing, bani kuria persadaan na pasingin, parsauran ni sagala na pasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akulah, pakon bani hagoluan na sadokah ni. Amen. Hundul mah kuria. Salemah hubata haganup, kuria nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus, hubata naman dihuti ibadah hibrid, pakon hubani nasyam, kuriata, bapa inang, nama poso, pakon dakdanak sekolah minggu, naman dihuti hun rumah tabe. Selamat tahun baru ma hubata haganup. Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan, padaskon selamat ulang tahun, hubani nasyam nama ulang tahun, mulai tanggal 27 Desember 2020 sada, das 2 Januari 2022. Bapa Situa William Saragih, Inang Desi Nur Astri Purba 27 Desember. Misel Tetri Pena Purba 20 Desember. Agung Sinaga Gabriel Lihardo Frederick Purba 30 Desember. Inang Rostiani Karo-Karo Bapak Jauliman Purba, Bapak Martin Leonard Damanik 31 Desember. Pakon Inang Vera Romauli Saragih. Bapak Wardi Sinaga, Jonathan Bona Vincia Saragih, Banisada Januari 2022. Inang Sureni Sinaga, Pakon Inang Emma Dosria Simanjutak, Bani 2 Januari. Selamat ulang tahun hubani nasyam, andohar hapor sayaon, pakon panandaun nasyam hubani Tuhan Yesus, lambin marbagal, gabe pasu-pasu nasyam, bani goluh ari-ari. Nomor tugas bani tanggal siah Januari 2022, parambilan Aima, Inang Pendeta Flora Hutagaol, Paragenda Bapak Situa Darman Saragih, Pandoding Inang Situa Priska Purba, Partingting Inang Tiona Situmeang, Parmusik Andre Sinulingga, Song Leader Bapak Calon Situa Jan Harapan Purba, Bapak Ferry Adam Saragih, Pakon Bapak Abdi Salomo Munte. Prokes penerima tamu Bapak Samas bin Saudin, Keamanan Parkir Roy Gunawan, Pakon Bapak Biendra Purba, Koordinator Bapak Situa Mahaitin Sinaga.
Boge hita piga-piga warta kegiatan gereja ta bani samingguon. Na parlobe ibadah hibrid tatap muka pakon live streaming. Ibadah gereja ta tetap dibayan hita lobe aima tatap muka terbatas pakon live streaming atap hibrid. Na boy mandihuti ibadah tatap muka aima nadop vaksin 2 kali. Kondisi sehat janah nadop mendaftar melalui pengurus sektor. Hanami mangindo domu kita saling menjaga, ase kita tetap menjaga prokes tenai gereja ta. Ase ahna konai nai patugah na boy mandihuti idalan kon hita maai. Hatari dahan ni hita saling menjaga sada pakon na lain. Jadwal kegiatan live streaming ta aima sekolah minggu remaja pukul 8. Sekolah minggu balita pakondak danak pukul 8.30 WIB, bahasa Simalungun pukul 10, janah bahasa Indonesia pukul 10 WIB. Gerakan pembaca Alkitab Kuria GKPS Padang Bulan. Sesuai hubani Sinode Jemaat 20 November 2020 sadana lewat, terus konon ma gerakan membaca Alkitab, aima membaca Haganup isi Alkitab dalam 1 tahun. Ula kota mause bani sada Januari 2022 membaca hubani buku Musa halaniai atap ise sihol dihut boy mamargabung hubani WA group melalui website tautan nadop ito tuhon atap menghubungi PHMJ ta aima wakil perhangerta. Jadi mangindohan nami ase tambah mahita namban dihuti gerakan pembaca Alkitab bani tahunon. Namangihut dak danak tubuh, domai layak-layak kon nebata sada niombah naboru, hubani keluarga Bapak Wendy Damanik, Inang Trinita Haloho sektor 4, bani Selasa 20 Desember 2020 sada, sehat do niombah pakon orang tuani. Barita pusok niuhur, doma marujung goluh Inang Orbawati Boru Damanik, Inang Nyonya Situa Robinson Girsang, Bendahara Kuria GKPS Padang Bulan. Bani hari Selasa 20 Desember 2020 sada, doma isuan kon bani 30 Desember 2020 sada, ITPU Simalingkar B. Tonggohon hita ase keluarga Podas Tarapo. Awas Covid sapulusia. Pandemi Covid sapulusia di Sumatera Utara, Pakon Medan, doma semakin menurun. Anggoitorih kita, bani layar ta izin, aima jumlah kasus baru saminggu terakhir di Sumatera Utara, 17 halak, atap 3 halak per hari, total kasus positif, 106.110 halak, kasus aktif, 75 halak. Bani Kota Medan, itorih kita bani layar ta, di Kota Medan, bani saminggu terakhir, kosong, puji Tuhan boy samingguan kosong, tatul kasus positif 40.000 siah pelaluh halak, kasus aktif onom halak. AGP doma marhurang na positif COVID-10 siah. Khusus nih Kota Medan, ipangindo hubata Haganup, ase tetap waspada, tetap mengikuti petunjuk pemerintah. Aima mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan interaksi serta menjauhi kerumunan, janah tetap hita gol-gol ibagas martonggo. Mengenai tungting parduiton, holi ipadas bani minggu narohon, jadi mangindohan nami hubata Haganup, anggo adong pe hubata, na mungkin ihapkon hita, nalape membere tanggung jawab tahu Kuria tahun 2020 sada. Mangindohan nami humbani PHMJ, ase ipadas maai hubani PHMJ tatene. Hita dono mambotoh, aha tanggung jawab tan nalape idalan kon hita, mangindohan nami ase boy idalan kon hita tanggung jawab ta. Aima ting-ting pakon barita Kuria bani sadarion. Sonari pasada hita hurta martonggo hita.
Ipuji ipasanggap hanami ham Bapa ibagas Tuhan Yesus. Tondo na pasing nadop ilak ibagas haganup uhurni halak na persaya hubani Tuhan Yesus Kristus. Tondo muna pasing ma na mangajari hanami ibagas padaskon terima kasih pakon elek-elek nami bani sadarion hubamu ham Bapa. Ipuji ipasanggap hanami ham Bapa halani takas ihapkon hanami, ididah hanami, hamdo namambere sada idop niuhur huben nami, kuriamu GKPS Padang Bulan, boy hanami membelusi tahun 2020 sada, ibagas nasehat pakon najorgit hanami, ibotoh hanami, sedo halani gogoh nami, sedo halani kita nami in Tuhan, tapi idop ni hurmudo huben nami kuria GKPS Padang Bulan, napataridah kon huben nami, langongga itadik kon ham kuriamu, ibagas mandalani goluh ari-ari, termasuk maai boy hanami man Lembang, hu tahun 2022, terpuji maham Bapa. Yondos kon hanami, hasoman nami, namarulang tahun ibagas samingguon, mangelek ka nami hubamu, ase hama mamasu-masu sedea Tuhan na marulang tahun ibagas samingguon, ididah kam takas torang do uhur ni sedea, pergumulan ni sedea na marulang tahun. Elek-elek nami hubamu hamba pa, ibagas Tuhan Yesus, ase sedea na marulang tahun ibagas mingguon, lambin marbagal ma ibagas haporsayaon, pakon panandaon ni sedea hubani Tuhan Yesus Kristus. Aima nagabe bohal ni sedea Tuhan mandalani goluh na ibereham hubani sedea. Tambah umur ni sedea, malas mahur ni sedea, ahape nagabe pergumulan ni sedea baik bapa, inang, niombah, yondos kon hanami sedea pita hubamu. Hamma marhorja ibagas uhur ni sedea, pasu-pasu ham Tuhan goluh ni sedea. Urupi ham sedea ibagas mandalani goluh ari-ari. Onma elek-elek nami Tuhan, hubani hasoman nami, namar ulang tahun ibagas samingguon. Malas suhur nami Tuhan, itambah kon hamdo sada niombah naboru, itongah-tongah ni keluarga Bapa Wendy Damanik, pakon inang Trinita si haloho. Malas suhur ni keluarga haganup, mangelek ka nami hubamu, ibagay hanami do, piga-piga ari na salpu, niombah na ibereham hubani keluarga untuk sementara i rumah sakit PIA. Ay mabarita na itangar hanami perpudion, tapi persaya do hanami mungkin ibagas kuasamu Tuhan, mungkin do maramulak anjaha iboan niombaon hubani keluarga. Yondos kon hanami Tuhan keluarga, bereham kesehatan, kekuatan, ibagas pabagalhon niombah na ibereham hubani sedea, pasu-pasuham keluarga Wendy, pakon inang Trinita si haloho. Bapa, idilah kam takas torang, bani samingguon, adong do barita pusok niuhur itongah-tongah ni kuriamu. Naparlobe idiloham, hinaholongan nami inang Orbawati Boruda Manik, kutongah-tongah ni keluarga Bapak Situa Robinson Saragih bendahara kuria nami. Bapa, berat do situasyon na idopakon keluarga. Tapi persaya doha nami hamdo pangapoh natar sulur. Pita hubabundo yondos kon hanami keluarga besar Situa namion. Pakon haganup keluarga Bapak calon Situa Christian Girsang. Pakon Bapak calon Situa Boboy Damanik. Hamma memberi gogoh hubani sedea. Hamma pahapkon Tuhan, hatamu kuasamu hubani sedea. Anggoha nami langdong tuk gogoh nami Tuhan. Nalaho memberi pangapohon hubani sedea. Pita hamma mangapoh sedea, mempergogohi sedea, makasomani sedea Tuhan, ibagas mandalani situasi naborat on. Persaya doha nami ibagas ham, gabe bangkit do sedea, lang terus ibagas pusok niuhur. Yang doskon hanami Tuhan, secara khusus Elora
boru girsang na irawat di rumah sakit pahopuni Bapak Situa Robinson Girsang. Mangelek ka nami Tuhan, ase hama pataridahkon kuasa mujizatmu Tuhan, pamaluhon elora, niombah na etek opeon, yondoskon hanami pasu-pasuham dokter, melalui obat na ipangan elora, boy ia malum, boy ia mulak use, pajupah pakon opung ni pakon orang tua, ase malas uhur ni sedea, mangidah kuasamu ibagas goluh ni sedea. Songonai doho ma Bapa, yondoskon hanami haganup kuriamu, nasonari na ibagas perdalanan, hun luar kota hu Medan, atap sedea na perdalanan nalaho hu luar kota Medan, mangelek kanami hubamu Bapa, hasomani ham sedea, ramoti ham sedea, parmudu-budu ham sedea, aseboi das bani tujuan ni bei, aima panginduan nami hubani haganup kuriamu, na sedang ibagas perdalanan, atap merencanahon perdalanan ibagas samingguon, pos uhur nami, tetap doham maka somani sidea. Songonai homa Bapa mengelek kanami hubamu, ase niombah ni kuriamu, na ibagas sihol marlajar bani minggu-minggu narohon, nadongi kota Medan, pakon i luar kota Medan, yondoskon hanami sidea hubamu Bapa, ia atap marlajar sidea lewat daring, atap tatap muka terbatas, pasu-pasuham niombah ni kuriamu, hasomani ham sidea, pargogoy ham orang tua, na mendampingi niombah, ibagas na marlajar, atap makasomani niombah ibagas menaruhkon sedea hu sekolah ni bei, pasu-pasuham haganup orang tua. Mengelek kanami hubamu Bapa, ase hanami sebagai kuria, AGP domma moru bilangan nahona COVID-10 sia, panginduan nami hubamu, ase hamma paingatkon hanami, boy mendalankon prokes, aima pataridahkon hanami, maka holongi sadapakon na lain, saling menjaga sadapakon na lain, urupiham hanami Tuhan, ase boy bebas negara namion humbani pandemi COVID-10 sia, aima elek-elek nami hubamu. Yondoskon hanami haganup rencana ni kuriamu hubamu ham Bapa, aima marhite program membaca Alkitab. Bapa terima kasih domadiar mardalan bani setahun bolon tahun 2020 sada program membaca Alkitab, ibagas sidang jemaat nami ituruskon peon bani tahun 2022, ase hamma mengonjar uhur ni kuria, boy mandihuti program membaca Alkitab on, humbani sada Musa das hubani panguk kapon, bereham ringgas ni uhur huben nami, ase boy hanami membaca Bibel secara teratur hari ke hari, bani goluh nami setahun bolon tahun 2022 on. Mengelek nami ase boy martambah Tuhan, tambah pembotoh nami pasal Bibel, ase tambah ma ketaatan nami hubamu, gabe pasu-pasu hanami bani goluh nami. Songonai homa Bapa yondoskon hanami ibadah hibrid, malas uhur nami Tuhan, dasku bani sadarion, tetap POP dalankon hanami ibadah hibrid, mengelek nami hubamu, ase hanami, boy ibagas nasehat, najorgit mandalankon ibadah hibrid, secara khusus Tuhan hubani tim multimedia nami. Terpuji maham Tuhan, na tetap membere malas niuhur hubani tim multimedia, mako baskon horja hubamu Tuhan, ase boy diar mardalan ibadah hibrid nami. Anggolang hamar horja, lang boy diar mardalan haganupin. Sedo hubani jolma sedea mandalankon pelayananon, tapi pitah hubamu ham Bapa, terpuji termulia maham. Yondoskon hanami homa Bapa haganup, parhorja kuriamu bani tahun nabaruon, pengurus seksi kebaktian pagi kebaktian sore, tupuan Naomi lansia. Yondoskon hanami haganup pengurus Tuhan, ase hamma mempersingati hanami bani tanggung jawab nami, ase horja pelayanan, ihorjahon hanami ibagas malas niuhur, mangandalhon ham, bani setahun bolonon, pasu-pasu ham hanami haganup Tuhan parhorja kuriamu,
urupiham hanami, pargogoiham hanami, marhite kuasa ni tondo na pasing. Yondos kon hanami Bapa, haganup pergumulan ni kuria, nadong itongah-tongah ni kuria nami. Hubani hasoman nami, nasonari tibal i rumah sakit, atap na tibal sonari ipodoman i rumah ni Bey. Yondos kon hanami Tuhan, Bapa situa Jacksiner Damanik, Bapa situa RH Rihoran, Bapa Pormen Girsang, doma dokasi dia boritan Tuhan, doma marbulan-bulan, martahun-tahun, tapi ididah kanami tetap dusidia, margogoh halani gogoh nahumbamu, urupiham Tuhan keluarga, ibagas mendampingi orang tua nami na lansiaon, ase ibagas kelemahan on, boy kuat sedia, halani gogoh nahumbamu. Songonai homa Tuhan hubani inang nyonya situa SD si payung nasonari tibal i rumah. Bapa, anggo idilah kanami tibal ipodoman sonari ibagas mandalani tahun na baru lang urahin Tuhan. Halaniai ahape sonari situasi ni inangon mangelek kanami hubamu sebagai sada kuria. Pargogoiham inangon Tuhan, ase ibagas natibal ope iya, tetap maiya, mangingat hatamu, halani ibagas hamdo iya boy margogoh, mandopakon situasi naborat secara fisik semakin lemah. Songonai homa hubani inang Gustav Purba, hubani inang nyonya Sinaga Tuhan, hubani inang nyonya situa F Saragih, hubani inang nyonya situa TP Girsang, pakon hubani haganup Tuhan, na mungkin hanami lang manabutkan goran ni sedea ilobemu, tapi persaya hanami ibotoh kam itandai hamdo sedea marsada-sada. Pataridah kon ham kuasa mujizatmu hubani sedea Tuhan, ase yahap kon sedea ibaga situasiin, kuasa ni Tuhan mandalani goluh naboratin. Tuhan, onma panginduan nami hubamu, songonai homa kuriamu Tuhan, ibagas pergumulan nami marsada-sada, mungkin adong pergumulan masalah horja, pergumulan ibagas ekonomi, pergumulan masalah niombah, pergumulan masalah keluarga, pergumulan mungkin nalape dapotan tua, pergumulan itongah-tongah ni goluhon, itongah-tongah ni masyarakat, ahape nagabe pergumulan ni kuriamu Tuhan, yondos kon hanami hubamu, hasomani ham hanami, hamdo na menjagai hanami, hamdo na mangurupi hanami, angkulang ham galek do hanami. Yondos kon hanami Tuhan pemerintah nami, mulai pemerintah tertinggi, presiden daskubani, pemerintah na paling terendah, kepala lingkungan di sekitar nami, ase hamma memberi kesehatan hajorgitan hubani sedea, pambotoh hubani sedea, ibagas makorjahon tugas ni sedea Tuhan, secara khusus mengatasi perkembangan varian Omikron di tengah-tengah ni negara nami, urupiham Tuhan sedea, hasomani ham sedea. Tokinari siol hanami memboge hatamu, nasihol ipadasni pendeta indah boru saragih. Pasu-pasuham iya, pargogoiham iya, marhite kuasa ni tondi na pasing, ase hata nasihol iboge hanami, gabe bohal bani goluh partondoyan nami. Tarpuji, tarmulia maham Bapa, ibagas goran ni Tuhan Yesus, goran na jenges, goran na berkuasain mahanami, padaskon, tarima kasih, pakon tonggo elek-elek nami hubamu. Tarpuji maham, ibagas goran ni Tuhan Yesus. Amin. Paima tangar kita, ay maambilan hubani pasalmen sara 47, ay 12 das hubani 20, asiman doding hita use, haleluya nomor 424, ay sada das hubani tolu, Tuhan ta do na marmahani hita, marhorja age marsaran pe hita, ibagas tahunon, ay iya do na margogoh tongon, mambere na perlubata, marhorja mahita, martonggo ulang lupa homa. Doding ko kita ay perlobe.
saran pehita ibagas tahuno ai ia dona margo gotongo mambere na porlu bata marhorja mahita martongko ulang ho malupa marhorja ibagas hasitohani seng soya gogomu ahama si bahenon kusonari halani nai parmudu goluku ondos baitikio pangaba parsahap masakui sengdong natar pangajampo Tuhanku Rajaku holong atemu baku ulang mamitor manringi sambaku sayan juhamaan Tanganmu nagogoh nilai bataku, tapehon hama basiman jujugu. Mamasu-masu au, bedo, betumang musukin, nasihol mandora pau, doni ko kita ayat na patuluhan. Tanganmu nagogohin ay mataku tapehon hamba baisiman jujungku mamasu-masuan kue tumang musukin sasihol mandoraan gogoku sengtar panghajamkon manlawan ganupan musuhku manigon hamdona makasomani ase margogoan Pasadahita uhurta martonggo mahita. Damena humbamu tongon Tuhan. Naman rajai uhur apa pikiran nami. Ibagas nalahoman jalohon manangihon hatamu. Ibagas Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapa inang hita haganupan kuria na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Hata ni bata na ondos bata bani minggu 2 tahun baru. Aima humbani pasalmen bindu 147 mamukah maai bani ayat 12 iujungi bani ayat 20. Pasalmen 147 ayat 12 das ubani ayat 20. Diar Bapa inang kita haganupan asiba sama hanami mahanjon pairikirik nasyama ibagas uhur nasyambe. Pasalmen 147 ayat 12 das kubani ayat 20 hatani nebata makatahon hutonga-tongah ta. Puji-pujian bani Jahoba namar panatap bani bangsa apa segala nama kabiarisi. Pujima ale Jerusalem Jahoba pasangap manay batamu ale Sion. Ay iya do napatuguh oruk-oruk ni horbanganmu. Ipasu-pasu do anakmu itong-atongahmu. Ibahen do nagorimu mardame. Ipabosur doho bani gandum na mataboh. Iya do namanongos hatani hutanohon doras do mardalan tonahni. Iya do namambere salju songon wol, anjaha namanaburhon namur songon abuan. Iya do namanapakkon sira-sirani songon batu ranggis-gis, ise do natahan bani borgohni. Itongos do hatani gabe malala maay, ibahen do logoni mangombus jadi mabaor mabah.
Ipatuga do hatani bani si Jakob, paraturan ni apatitah ni bani Israel. Seng ibahen nasonai bani ganup bangsa, anjaha titahni seng ibotoh sidea. Si barjaima dasni. Horas mahubata haganupan. Ya horas homani hubani nasiam, Bapak inang orang tua nami, Rosina Maposo na mandihuti kebaktian on, secara live streaming bani iyanan nasiam be. Biar Bapak inang kita haganupan adong kata pepatah, maka tahun tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Au rosuh do asibahat halak na manandai au, asibahat homani halak na maka holongi au. Jadi izin kon nasiam halani on pe perdana au IGKPS Padang Bulan on, asihupatan da malobe diriku. Jadi goranhu Bapak inang kita haganupan, porilang maridi pe au, porilang mar makeup pe, porilang mar suri pe, indah dotong. Jadi goranhu aima pandita indah, Firnati Sari boru saragih. Saragih ni saragih simarmata, simarmata ni simarmata pardosi. Inang nama nubuhkon aima boru girsang. Jadi hanami John sonari aima pandita na mangidangi ikantor sinodeta, ipematang siantar, ibiro administrasi umum, tepat ni aima gabe sekretaris ni pimpinan sinodeta, Bapak Eporus Apakoni, Bapak Sekjenta. Jadi bani minggu 2 tahun baru on halani mulak rumah ni orang tua, halani suasana tahun baru, orang tua, Markuria, Sadistrik Pakon Nasiam, IGKPS Sambu Baru Resort Medan Barat. Jadi sonai mal lebih perkenalan singkat ta, Boy Holi Ipaganjang, dopkosi salose kebaktian taon. Ya Bapak inang kita haganupan, kuria na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus, adong do, nagabe salah sada harosuh ta, harosuh ni jolma. Ahama ay tene Bapak inang kita haganupan, bahat do hita jolmaon na marosu bani hal-hal na unik, marosu bani benda-benda na unik. Anggo hita daboruon tene Bapak inang kita haganupan, anggo na idah maadong tas keluaran na terbaru, bentuk ni agak-agak unik, marosu do hita. Jana adong do homa maka tahon anggo doma ay sesuatu hal na unik, wah maka nilai ni pe lebih tinggi ma marimbangkon atap AHP barang na adong bani 20 taon. Naido homa tene Bapak inang kita haganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus, anggo irimang-rimangi hita, anggo ipardiate hita, bani sa tahun bolon nadop idalani hita, nadop ilalui hita, ay matahun 2020 sada. Bahat do cara-cara ni naibata na unik, bahat do cara-cara ni naibata na lang boy tarsobuti hita, na lang ibagas pikiran ta, ay do na ibahin naibata. Itonga-tonga ni parguluhan taon tene Bapak inang kita haganupan. Luar biasa. Mamuka tahun 2020 masa pandemi COVID-19 itonga-tonga ta. Sopat ma terhenti secara total haganupan peribadahan ta tene Bapak inang. Tapi ipukah ma tahun 2020 sada luar biasa cara ni naibata hasipelape secara total. Boy riap hita tatap muka ibagas nalahoman dihuti kebaktian ta luar biasa do pambahenan ni naibata. Ibere do kesempatan. Bani piga-piga iyanan, bani piga-piga tempat, boy pajupah. Songon hita bani panorang on deba boy mandihuti kebaktian i gereja, nalegan boy use tanpa mengurangi makna, tanpa mengurangi malas niuhur, mandihuti kebaktian secara live streaming. Luar biasa cara ni naibata. Nalang ongga sempat terpikir hon hita, on ma cara ni naibata, ase boy to tapajupah pakon iya. Naido homatene Bapak inang, anggo ibasa hita ma, teks ni ambilan taon. Halani on kelanjutan ni ambilan bani malam Natal.
Anggo malam Natal mamukah ayat sada dasku bani ayat 10 sada. Jana bani teks ni ambilan taon bani panorang on ai mahum bani ayat 12 dasku bani ayat 20. Kelanjutan ni. Nasihol maka tahun ahad ene Bapak Inang nalaho manutup tahun 2020 sada ipatugah do bahat halongangan ninai bata pambahenan ninai bata karya ninai bata itong-atongah ni pargoluhanta jana nalaho mamukah tahun na bayu tahun na lape ibotoh kita sonaha keadaan ni pargoluhanta gulape sing ibotoh kita bani ari patar sonaha ke pargoluhanta on sonaha keadaan perekonomian ta, sonaha keadaan ni keluarga ta, sonaha keadaan ni parjor kita ni akulat taon, saya ngadong namang botoh. Tapi ibagas haganupan in marhitehon ni teks ni ambilan taon tene Bapak Inang kita haganupan ipatugah do use. Iparata-rata do hutong-atongah ta sonaha pambahenan ni naibata ibagas nalahom manramot kon pargoluhan ni tinopa ni tarlobi jolmain. Nasonaha ay tene Bapak Inang kita haganupan. Kuasa ni naibata ibagas nalahoman ramot kon parguluhan ni jolmain. Paima ayat 10 2 dasku bani ayat 20. Bani ayat 2 dasku bani ayat 3. Ipatugah do adong pemulihan ni naibata hubani haganupan na Maseda. Tahun 2020 sada Maseda do haganupan pargoluhanta. Maseda kehubungan keluarga, tap Maseda pe keadaan perekonomian, atap Maseda pe keadaan kesehatan ni parkulaon taon tene Bapak Inang. Marhitehon ni teks ni ambilan taon ayat 2 dasku bani ayat 3 ipulihkon naibata do haganupan in. Amin. Amin. Ipulihkon. Nini koma bani ayat onom. Ia do gabe pembela, ia do na ilobe-lobeta selaku halak nama sombu. Masih aton hanami hita halak nama sombu, masombu do hita tongon Bapak Inang. Halani aha anggolang adong naibata aha pelang boy tarbahen hita, aha pelang adong na boy tarhorjahon hita. Tapi ia do na gabe pembela ilobe-lobe ni pargoluhan taon. Dokos yai badi ayat 8 dasku bani ayat sia langkape pitah jolma. Na iramot kon naibata tito panalegan pe di huddo iramot kon naibata. Jadi langsongon ahana adong bani dunia on tene Bapak Inang anggodong jamta anggodong handphone ta namano paon izin itopa salose mahaganupan horjani. Lo Maseda pe ay lo sonaha pe ay seng urusan ni biay. Tapi anggo nay bata langsung nay. Iya do namanopa, iya do homa naman ramot kon haganupan tinopa ni ay. Lang ipaturut ni. Nay do homa na ipatugah. Bani teks on. Tarlobi bani ayat 10 tolu dasku bani ayat 20. Lambin bagas do. Ipatugah sonaha pambahenan ni nay bata itong-atongah ni pargoluhan ni jolma na makabiarisi. Nini ayat 10 tolu. Ay iya do napatugu oruk-oruk ni horbanganmu, ipasu-pasu do anakmu itongah-tongahmu, ibahen do nagurimu mardame, ipabosur do ho bani gandum na mataboh. Jadi lang sembarangan pasu-pasu ni nay bataay, na kualitas ni terbaik mana iberehkon hutong-atongahta, ay do nay hatahon marhitehon ni teks on, ipabosur do hita, marhitehon ni gandum na mataboh ijon ihatahon kualitas na terbaik pasu-pasu ni naibata na sihol ondos utong-atongah ni pargoluhanta luar biasa. Ang gusto na matene Bapak Inang jenges ni pambahenan ni naibata luar biasa ni pambahenan ni naibata itong-atongah ni pargoluhan taon ay adong penani itong-atongah ni goluh taon mga hapkon bahasa lang adong be pambahenan ni naibata ba ni goluh ni adong be. Halani aha, halani rasi pata, aha na terjadi bani goluh ni langsung na iarap kon ni.
aha na ibayangkon bani goluh ni lang terjadi ay bani goluh ni. Ay do ase mambahen iya mangahapkon lang adong naibatan na mambahen pargoluhan ni cingis. Adong halak na si sonay halani aha, halani mangahap bahasa pardalanan on, pardalanan ni goluh on boy mardalan halani gogoh ni. Ay mahalani jago doa, halani pentar doa. Tapi hasahali nari hata ni naibata makatahon. Pori berbanding terbalik pe pargoluhan ta bani panorang on. Langsung na ibagas pikiran ta. Langsung na iarapkon hita. Nini marhitehon ni teks ni ambilan taon. Naibata mambahen na terbaik bani goluh taon. Halani ahi. Aha managabe respon ta. Aha nagabe ulih ta. Nalaho pataridahkon pambahenan ni naibatan na luar biasa ay. Marhitehon ni topik mingguan ta makatahon tene bapay nang kita haganupan. Olop kon ma naibata. Megahkanlah Tuhan. Secara ni sonaha. Nahado cara tanalaho mangolop kon guran ni naibata. Bani pargoluhan taon marhitehon ni aha. Simpel dasa tene bapay nang kita haganupan. Nayakat hanami marhitehon ni ambilan ta bani panorang on. Aima marhitehon ni parsahap. Pangabak, gaya hidup, tingkah laku na talup ilobe-lobe ni naibata. Nayakat hanami ijon aima marhitehon ni parsahap ta. Napataridahkon hita na mangolopkon guran ni Tuhan. Na sonaha maay tene bapay nang kita haganupan. Parsahap na lang adong penyakit ni. Sonaha do penyakit na adong ga ni. Bani parsahap ta si ganup ari tene bapay nang. Nasipata mambahen lang taridah bahasa hita mangolopkon guran ni naibata itong-atongah ni pargoluhan ta. Penyakit na sonaha maay. Dear. Ase buka hita bibelta tene bapay nang. Parsahap na lang pataridahkon hita mangolopkon hata ni naibata. Ididah kita parlobe humbani Podah 12 ayat 22. Podah 12 ayat 22. Pangindoon hanami hasir siron ni sahalak bapa membasahon tene. Na hadir bani panorang on. Podah 12 ayat 22. Sahalinari ibasahon hanami. Hagi gini Jehovah do bibir si parladung. Tapi marusuh do iya bani si horjahon hasit tongan. Parsahap na sonaha manalang mangolopkon na ibataay. Marhitehon ni Podah 12 ayat 22 on. Ay maparsahap nagati makatahon kebohongan. Tanay do. Lang mangolopkon guran ni Tuhan ang gubahat o pe kebohongan na iluarhon marhitehon ni pamangan taon. Contoh simpel tene bapay nang hita haganupan. Contoh ni marjanji hita, mardalani pakon hasomanta, law mardalani hu San Plazaan. Marjanji hita marjupah igerejaon, aseriap lahoma hu San Plazaay. Marjanji marjupah jam 2 siang, pakon hasomanta. Hasomanta domadas jam 2 igereja, halani padan jam 2. Asiriap borhat hujay. Napaima tene bapay nang hita haganupan. Das kubani jam tongah tolu hape hita lapedas igereja. Asiriap borhat hubad pakon hasomanta ay. Itelepon ma. Ay doma ijaham gawe. Au doma dokah da pay mahon ham igereja. Ah balosta anday ma doma isimpang pasar sadaan. Hape Izaiya i rumah pe. Lau maridi pe. Kebohongan simpel na ipatugah hita
itong-atongah ni pargoluhan ta tene bapainang. Anggo adong pe kabohongan na legan ay pelang pataridah kon bahasa hita na mangolob kon goran ni naibata. Napaduahon, parsahap na sonahado na lang pataridah kon hita mangolob kon goran ni naibata. Ibu kahita podah 27 ayat 1 das kubani ayat 2. Podah 27 ayat 1 das kubani ayat 2. Salah sada inang naroh bani panorang on ase basahon maay tene. Podah 27 ayat 1 das kubani ayat 2. Saya nganong inang na mambuon Bibel. Sa halak inang, ang gulape iba sa sing ituruskon hita kebaktian on. Maningon itulok duhan John. Podah 27 ayat 1 das kubani ayat 2. Inang baju si balau na hapit bapa baju si merah maong basahon tene. Podah 27 ayat 1 das kubani ayat 2. Parsahap na lang mangolop kon goran ni naibatan aduahon ay makasombongan. Kasombongan. Gati hita tene bapay nang hita haganupan marusuh ase ipasangap halak pala ipatugah-tugah kita aha nagabi kehebatan ta. Aha nagabi hajagawan ta. Hapi ay madabu kubani gijang niuhur na mambahen parsahap taon lang pataridah kon hita na mangolob kon naibata ba ni 10 taon. Panyakit na patuluhon na lang pataridah kon hita mangolob kon goran ni naibata. Poda 10 ayat 10 siya. Poda 10 ayat 10 siya. Nama puso membasahon on. Podah 10 ayat 10 siah bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Sahalinari lang tarbahen lang dong salah bani hata nabuwe. Tapi halak na marate bibir ni ayma na pande. Ahama nalang pataridah kon hita mangolop kon goran ni naibata. Humba ni podah 10 ayat 10 siah on tene bapay nang banyak bicara. Na ujung-ujung ni ibagas hata na mabuhay ati bahat kesalahan-kesalahan na iluarhon parsahap taon. Aido ase bapay nang hita haganupan, ibahin hita mapembelaan, nalaho membenarhon sikapta, nalaho membenarhon parsahapta. Aha maay, aw kan memang sunay do halak ni. Ceplas-ceplos do awang go marsahap. Ulang ya ibahin gabe pembenaran itong-atongah ni pargoluhanta, aw halak na ceplas-ceplos do inang pandita. Sing perduli. Aha na iluarhon ni ay mambahen borit ni uhur atap lang hubani hasuman ni. Gabi pembelaan. Hape ay salah do hape ay tene bapay nang lang pataridah kon na mangolop kon hata ni naibata mangolop kon naibata bani pargoluhan taon. Napaupat kon opat malubi. Ano ang gosopat masaratus ididah kita bani bibel taon boydo. Tapi opat malubi sa torap on tene bapay nang. Napaupat kon aha maay. Podah 20 ayat 10 siah. Podah bindu 20 ayat 10 siah.
Yulaki sahalak bapa usi membasahon tini. Ahama ay parsahap na lang mangulop kon guran ni Tuhan Bapa inang nagabi rosuh ta riap nggo hinanda buru do marosuh on tapi bani panorang on dihudo homa Bapa age dalahi marosuh makorjahon on ahama ay manggosip nggo istilah ta bani panorang on menggibah adong otik barita isu na hangat na itangar hita sing perduli tene Bapa inang hujan badai kah ay tak na marampilaos pe udan ay ang godong manatangar barita na hangat on maningon das doho mahubani hasomanta wah langka 1,000 nalaho padaskon on hubani hasomanta manggosip menggibah humbani na opat on malobe tene Bapa inang anggotar luar pe on humbani parsahapta humbani pamanganta nahanalaho pataridahkon nagabe responta mangolopkon pasu-pasu ni naibata itong-atongah ni pargoluhan taon humbani ay malubi hape pangindo marhitehon ni teks ni ambilan taon humbani pasalmen 147 on 2 hali ihatahon marhitehon ni teks on ayat sada pakon ni ayat 12 Dear do mandoding baninay batata tongon jenges anjahat talup do puji-pujian sisonay puji ma ale Jerusalem Jahoba pasangap manay batamu ale Sion hape no apat on pe gati iluarhon pamanganta gati iluarhon marhitehon ni parsahapta aha usinaboy gabe hataridahan ta Bapa ina tapi marhitehon ni teks ni ambilan taon asebani tahun na bayuon ibagas na laho mandalani sa tahun bolon on tahun 2022 on nasihol iya hapkon hita na lebih luar biasa kuasa ni naibata nagabe respon tatene Bapa inang olop kon ma naibata na parlobe songon na tahun hanami no kanay marhitehon ni parsahap marhitehon na simpel-simpel malobe. Marhitehon na sederhana malobe na ihorjahon hita. Na pataridahkon hita mangolop kon goran ni naibata bani pardalanan ni pargoluhan ta. Diyan na parpudi tene Bapa inang hita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Nahado charata aseboy hita tetap mangahapkon pambahenan ni naibata mangahapkon karya ni naibata, mangahapkon campur tangan ni naibata bani pardalanan ni goluhta. Si holibain hanami marhitehon ni sada turi-turian tene Bapa ina. Aima marhitehon ni sahalak dosen na mengajar bani sada universitas, mengajar bani kuliah umum, bani mahasiswa baru. Bani panorang ai ipake dosen ondo cara berbeda ibagas nalaho mengajar hubani mahasiswani cara nasonaha maibahen ni ai tene Bapa inang bani panorang ai ibagas nalaho mengajar ai iboban dosen on ma piga-piga alat peraga ahama alat peraga na iboban ni ai na parlobe ai masada ember na bagal dop kosiay adong makari batu-batu na bagal. Dop kosiay adong dohoma iboban ni karikil-karikil na kecil-kecil. Dop kosiay adong dohoma iboban ni pasir. Dop ay adong iboban ni bah sa ember. Nalaho mamukah mengajar bani mahasiswa ni ay yakat ma ember na bagal ay. Irik koma ipamasukon ipadabuhkon batu-batu na bagal hubagas ember ay. Pol ma ember on. Pay ma itoruskon ni marsukundo iya hubani mahasiswani. Naha pangidahmu. Gok ma ember on. Nguna siya misukun
Gok do ember ay. Do magok. Balos ni lape. Mase lape, ipadabuhkon mause karikil-karikil na etek-etek tene bapainang. Hape siat pe i ember ay. Menutupi celah-celah na etek-etek na ibahen batu-batu na bagal-bagal ay tene. Marsukun use iya, naha pangidahmu, dumagok ember on, marbalos use, mahasiswa ni ay, domma. Tapi patridahkon ni, ipadabuhkon mapasir, hubagas ember ay, hape siat ope. Marsukun use iya, naha domagok, domapol ember on, marpikir ma agak dokah mahasiswa ni on. Sehingga dong naberani marbalos halani mabiar salah. Ipaduruskon mabah sa ember. Ngok ma ember ay. Sihol makatahon aha ay tene bapay nang kita haganupan. Ember na bagal ay mapargoluhanta. Pargoluhanta si ganup ari. Batu na bagal ay ahama ay matuhan na ibata. Karikil pasir pakon bah ay ahama ay madahaganup na adong bani goluh taon. Ang gosopat do parlobe ipaduruskon dosen ay bah ay manggoki ember na bagal ay boy do masuk batu na bagal ay tanpa tumpah. Bah na adong ibagas ember ay totu nilang. Anggo parlobe no kanay pasir na ipaduruskon hubagas bah na bagal hubagas ember na bagal ay boy do siat. Batu na bagal ay lang. Anggo parlobe karigil-karigil na etek-etek ay na laho manggoki ember ay boy do batu na bagal ay masuk hubagas ember na bagal ay lang koma. Nasihol makatahon ahat ene ay bapay nang kita haganupan. Ase boy hita totap mangahapkon pambahenan campur tangan Rossi karya ni naibata ibagas na lahoman ramot kon pargoluhanta parlobi isi hita goluh taon marhitehon ni hata ni naibata. Sada program na luar biasa no kanay na itangar hanami marhitehon ni ting-ting ni kuryaon mambasa bibel ibagas na satahon. Ay masalah sada cara hite na laho mangisi pargoluhan taon tene bapainang. Ase tetap mangahapkon pambahenan ni naibata itong-atongah ni pargoluhan taon. Anggo sopat ma kenikmatan hidup. Anggo sopat ma parlobe ahana adong i dunia on na isi hita bani pargoluhan taon. Atigan pelang siat naibata ay bani pargoluhan taon. Halani ay bapay nang kita haganupan ibagas na laho mandalani tahun 2022 on bahat do hagobiron bahat do kekhawatiran kecemasan ay naha do holinani goluh taon hulobean ni arion sahalinari marhitehon ni hata ni naibata. Tuhan akan selalu hadir bani pargoluhanta nalahoman ramotkon nalahoma masu pargoluhanta dengan caranya, dengan waktunya, dan tepat pada sasarannya. Halani ay bapay nang kita haganupan, ibagas nalaho mandalani pargoluhan taon, tetap mangahapkon holong ni naibata, Rossi mangolopkon goran ni Tuhan, bani pargoluhan taon. Amen martonggo mahita. Ham Tuhan, naibata Bapa nami, tarima kasih bamu. Bani hatamu, nadop ipaondos ham huban nami. Nadop mangajari hanami, nadop parataratahkon use huban nami, bani campur tanganmu. Bani holongmu nabagalin, bani pambahenanmu ibagas pargoluhan nami. Halaniin Tuhan, sorapkon hamma tondui napasing in hubagas uhur nami. Aseboy tongon Tuhan, tetap hanami iya jari, tetap hanami ipar gogohi, tetap hanami homani Tuhan iurupi, ibagas nalaho mandalan kon maka goluh kon hatamuin, bani pardalanan ni goluh nami. Tarpuji maham Tuhan, bani haganupan, goluh nami,
Tarlobi ibagas nalaho mandalani tahun na bayuon Tuhan. Tetap maipaundos hanami golu diri nami hubamu, ase tetap maramot kon ham hanami Tuhan. Rosi pasu-pasu ham hanami, hasau mani ham hanami, ibagas nalaho mandalani tahun na bayuon. On matonggo panginduan nami, na ipaundos hanami marhitehon ni sadagoran nama pasing. Yesus Kristus Tuhan jana si paluah ban nami. Amin. Paima iondos kon hita galanganta. Jalo hita mahatani na ibata nagabe onjolan batal laho manggalang. Aima na tarsurat bani pasalmen 50 ayat 20 tolu. Ise na manggalangkon bagal niuhur, aido na pasangap kon aku. Anjaha ise na mandalankon ibagas hapitoron, hubani do patalaronku hatuahonku. Sonari ondos kon hitama galanganta. Sakit ai patalar dalam ki jana iu kapurhi tuaki ari sangga isa sabdo sakit. Sorang do pangamako anggo hujolong hatani saina totap do uhurhi ahu hapos si Tuhan ki tuaki ari sangga isa sabdo sakit ai patalar dalam ki jana iu kapuri tuakin ari sangga isa sabdo sakit. Ujungi hita makebaktian taon riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani Tuhan naibatata. Ham Tuhan naibata Bapa nami paridop niuhur harohan ni segala pasu-pasu. Terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu. Halani hun bamudo ijalo hanami pasu-pasu nagukan dear pakon nalaingan. Bani panorang on isombahkon hanami do hubamu. Nagabe galangan nami, diri nami pakon humbani hinadongan nami, nadop bineremuin. Pasu-pasu hamma galangan na sinumbahkon nami on, gabe galangan nama pasing, namambahin harajaonmu lambin marhataridahan i dunia on. Ukap hamma uhur nami marhite tonduymu, ase lambin ididah, ibotoh jana ihamalaskon uhur nami, bueni si layak-layakmu, nadop ijalo hanami pakon nasihol bereonmu ope huban nami. Ajari hamma hanami laho mangondoskon galangan nami, napatut galang konon nami hubamu. Jalo hamma galangan pakon tonggo elek-elek nami on, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Huondoskon bani Yesus haganupan diriku. Huondoskon bani Yesus haganupan diriku. Ia doa
loba naibata pardear layak nama nongtong rosi sado kahni do kahni. Ibagas malas niuhur do hanami mamuji pakon pasangapkon goranmu na pasingin. Halani idop niuhurmu na padiparhon hanami hubani tahun na baruon. Bagal tumangdo idop niuhurmu na ijalo hanami ibagas tahun na salpuin. Ay mapasu-pasu pardagingon, sonay homa partonduyon. Namangindo mahanami sonari hubamu, asesongon pansalpuhononmu banitahon na burukin, sonay mahoma salpuhon ham haganupdo sanami. Togu jana hasomani ham mahanami ganup ari, ibagas tahun on. Ase ipakai hanami ari-ari ni goluh nami domu hubani harosuhmu. Idop mauhurmu Tuhan, jalo hamma hanami. Amen. Ham Bapa nami na inagori atas, say napapasing maguranmu, say roh maharajaonmu, say saud maharosu ni uhurmu inagori tongahon songon na inagori atas. Beri hama ban nami sadarion haguluhan ari-ari, sasap kama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bobay ham hubarlajoan, palua hamma hanami hunbani pangagu. Lahomana siam, janah ulang masurut ringgas ni ukur nasiam, hisah ma ibagas tonduy, sirsir ma mambalosi Tuhan in, kurian ni Tuhan. Mulak maham ibagas dame anjaha jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan naibatata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan naibata maham. Isondangkon Tuhan naibata mabohini hubamu jana maidop mauhurni mangidaham. Idopakon Tuhan naibata mabohini hubamu jana ipasorap madameni bani tondoimu. Amen. Shalom aku batahaganupan, selamat hari Minggu. Sampai bertemu kembali di peribadahan kita selanjutnya di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.